amantii keessan hin oskiin amma amantii keessatti qabattu ani kiristaanaa protestantii moo itti argatu tokko jeeqin filisaaraa ofin bulan dubbatu lubbu ofin bulan dubbatu no dubbata ofin bulan dubbatu Ustaz Bayan, assalamu alaikum. jeeqina Waalaikum assalam. Waalaikum assalam. Injettan waalaikum jechuun jechuun. waalaikum jechuun siifis nagaanaa ta'u jechuudha. Ana akkasin jenne kan assalamu alaikum nagaan Ibrahim. Ati jechaan immoo waalaikum siin jedhe kan nagaan siif haa ta'u jedhan immoo maal rakkoo qabare siifis haa ta'u jedhan kana wal baruu. Mana abaartanii bari maal na abaartan ani isin hin waalaikum jechuun abaaraa siifis haa ta'u jechuun immoo. Ayyoo man isin abaare nama Arabifa beekta moo? Waalaikum jechuun abaarsa. Waalaikum jechuun abaarsa miti waalaikum jechuun nama salaam alaikum jedhameen iyyuu waalaikum jettee deebiftaaf. Nama immoo assalamu alaikum jedhe waalaikum assalam jettee deebiftaaf. Eessaafi ragaa akkasii baas nagarsiisa. Ragaa maali? Nama salaam alaikum jedhuu fi waalaikum jedhama kan jettu ragaa baas nagarsiisa. Ragaan ni jira qoyyaa itti dhufna amma waan haasoftan keessan irratti. Waan hin taane naasa'in kaatolee nagaa waan hin taane naasa waan hin taane usta. No. Ani waan akkatti qofa gaafachuu bangale. Rakkoon hin jiru waan nama hubachiisa. Waan akkatti qofa gaafachuu bangale. Waan nama hubachiisa. Waan hin taane haasa'an deemin al tokko dhaggeeffadhu. Sarsara waan dhaggeeffannaa mee dhaggeeffadhaa. Ayi dhaggeeffannoo jettan wanni wacuuf tokko hin jiru. Iddoo biraa dhaqee haasa'uu hin danda'a garuu waan dhaggeeffannaa. Nama guddaadha miti. Waan dubbattan keessatti farhaan. Muutiin godhadha. Lubbu ati dhiisi dubbata osoo hin dhaggeeffatiin akkam dubbatanii anillee dhagaa waan jiruuf miidhagina jedha hundi keessaan. Obboleetti gooti amala isaan beektu lubbu dhiisi dhiifama ishii bareedu kusi jaaladha sin kabaja obboleetti gooti ati amala isaa waan hin beektu. Asii baati obsi farhaan dubbachuu hin danda'u. Faraan na'amani kai tokko dubbata. Nagaa tola bakka. Nagaa tola yeroo seeraan baratanii dhufu nagaa tola. Farhaan hin deemini koyi. Gaafi waan amma haasofte keessa waan hin taane barsiiftee kaate mucaa. Waliin dhaggeeffatanii maal godha? Waliin dhaggeeffatanii maal godha? Gaafadhaa dhaggeeffadhaa addaamtu. ጠየቃችሁ አዳምጡ። ካልሆነ እንዲህ ማውራት አንችልም ነው። መጀመሪያ ከማውራቴ በፊት ስርዓት መከበር አለበት። በእኔም ቤት ባንቺ ቤት አንድ ሰው ከጠየቀ ሚውት አድርጎ ማዳመጥ አለበት። የፈለጉት ጥያቄ ጠይቁ፣ ግን ሚውት አድርጎ እስኪጨርስ ያዳምጡ። ለማንኛውም ሰው ማንም ቢመጣ መልስለታለሁ። ገሩ ሳሪ ሚውት ናጎዴ ሉቡተው ሚውት ናጎዴ ሉቡተው ሲሲን አማንቲ ኬሰን ገልቺሲሲን አማንቲ ክርስቲያና ኬሰን ገልቺሲሲን ዲ ዋን በርባዳ ዱበቱ ገለቶ መቦሌቲኮ አይተፉፊኒ ወመና ሰከታ ጋቢ ጋፈደሉ ፈዴቢሱ ነጋፈተሽ ቆያታ ኔቤ ድሮቶች ሴኔንዱራ Isittikkoon baranne kutaan lakkoofne nam tokkotu waan tokkotti seenin dura koo instructionii wanni kaamu jira waan ittiin deemtu seera ittiin deemtu tokko jira. Cal jennee ma wajjira mana keessa wajjibantanii wajjuu dandeessu. So gaafina gaafatte sii deebisaa ayyee dhaggeeffadhu. Ayyee akka ishiin gaafatte gaaffii ishee amantii buruutu akkana dhaggeeffatu abdiin qaba. Dubartiin tokko amantaa Islaamaa keessatti kabajaa qabdi jetti. Kabajaa guddaadhaa qabdi. Tokkoffaa Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa jalqaba ilma namaa gaafa dhume iyyumaan nu jedhe boqonnaa 11 keessatti walaqad karramnaa banii aadama jedhe. Ilmaan aadam hundumaa jedhe dubaraaf dhiira otoo hin jennu. Ilmaan aadam kan ta'an yookiin ilmaan addaam kan ta'an hundumaa kabajnee jirra jedha Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa. Ilmaan aadam keessaa dubartiin ishee tokko jechuudha. Kabaja guddaa qabaati. Tokko. Lammaffaa Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ilmaan aadamiin erga kabajeedhaa booddeetti maal jedhee ilma namaa keessaa ana biratti kan sodaa qabu, ana biratti kan kabajaaf sadarkaa qabu nama ana sodaate jedhee boqonnaa 43 lakkoofsa 12 irratti Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa dubbateera. Boqonnaa 43 lakkoofsa 13 irratti. So maal jedhee yaa ilmaan namaa dhiiraa dubararraa isin uumne gosa garaa garaarraa isin argamsiisne jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Malkii keessaniif afaan keessan gargar goonee uumne garuu jedhe wanni kana goonee isin uumneef akka isin wal bartaniif gosa garaa garaarraa waliin dhuftanii akka wal jabeessitaniif ammoo jedha na biratti afaan keessan osoo hin taane gosa keessan osoo hin taane
nabratti kan sadarkaa guddaa qabu nama ana sodaatedha jedha. Kanaaf yaa ilma namaa gaafa jedhu dubartiin keessa jirti keessaa dhiira baaseedha miti. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhani waa'ee dubartii irratti dubartiin ni kabajaa akka jette namni tokko dhufee yaa ergamaa Rabbi jedhana Muhammad sallallahu alaihi wasallam eenyuun hiriyaa jaalallee godhatee qabdu jennaan ummaka jedheen haadha kee jedheen ammoo ergasii yoo jennaan ummaka jedheen ammas haadhuma kee jedheen ergasii yoo jennaan ammas haadha kee jedhee yeroo sadaffaa arfaffaarratti abbaa kee jedhee dhiiraaf arfaffaarra kaa'e sadarkaa arfaffaarra jechuudha. Digirii sadii isheedhaa kenneeti tokko immoo eenyuuf kenne abbaadhaaf kenne jechuudha. Dubaraa haadha jedhee yeroo sadii jedhee. Kabraa boqonnaa 17 keessatti Rabbi subhaanahu wa ta'ala maal jedhe haadha abbaa keessanitti tola oolaa jedhe. Haadha abbaa keessanitti tola oolaa gaafa jedhu dubartiin haadha keenya jechuudha. Haadha keenya bakka akka kennuun Quraana keessatti dubbata. Dubartiin kana qofa yoo osoo hin taane waamicha islaamummaa waamuu keessatti illee Rabbiin boqonnaa 9 keessatti maal jedha al-mu'minuuna wal-mu'minaat dubartiin muslimaa fi dubartiin dhiiraa laal waamicha godhan keessarratti gariin isaanii gariidhaan maalodha jedhee awliyaa jaalallee waliitii jedhe laal dubartii fi dubara qixxee godhee Rabbi subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti gaaffii qabna gaaffii ilka faraan waliif sadeemna naan dubbadhe yeroo an xumureera jedhu kaageffadhu ani nama siinaa barakkoon hin jiru garuu ilaa nama xumureera hin jenne amma siinaa barakkoon hin jiru garuu waan baay'eetu jira waan ta'eef naa dhaabi kafa yeroo ani xumureera jedhu hin dubbadhe labatee bahuu fi ustaas Farhaan eessatti baay'eessayyuu naqu saaraa itti fufi please Okay, galatoom Faraan. Ati tokkoffaarratti mirgi dubartootaa lallabachuudhaa fi namni waan baay'ee jette tokkoffaarratti nabiyyiin kee jechuudha. Dubartiin horiiwudha jedhe. Sabama horiiwuu. maal jedhe Horiiwuu. Lafa qonnaati jedhe. Lammaffaarratti Quraana lakum faatu harsakum anni shiitum jechuu isii barbaadde lammaffaan immoo sammuu ishii irruudha jedhe. keessa deemte waan hin taane naasee cobsa Bakka sanaa sammuu ishii amantaan kee maali ortodoksii moo peenteedha saaraa ani kiristaana duukaa buutuu kiristoosidha. jechuun ortodoksii moo peenteedha Ani ortodoksii wala beente ani duukaa buutuu kiristoosidha. Ortodoksiinis amantaan qabdu jechuudha ortodoksii miti no ortodoksiinis beentenis jechuun ani duukaa buutuu tokko ati jara kiristoosidha. keessaa kan nam beeka ati jara keessaa kan ortodoksii moo peenteedha Jechuun amantii keessin gaafanne ani jechuun maariyaamin naan maalladhi jechuun maariyaam naan maalladhi jette taanaan ortodoksiidha nanan maalladhu jechi taanaan miti jechuudha adda naa baasanaan maal rakkoo maal qaba dhaggaan maariyaaminis nagaa ofiin bula hospitaala dhaggeeffadhu namni qoqoy amantiin kiristaana jedhamu hin jiru ka protestaantii imma ortodoksii malee amantii kiristaana jedhamu duukaa buutuu kiristoos. Okay, duukaa buutuu kiristoos. duukaa buutuu kiristoos ortodoksiinis peentenis jara keessaa kamati Ortodoksiinis beentenis duukaa buutuu kiristoos nama ortodoksii moo joobaayistii moo oniliijeesasii moo peentee moo isa kaminatti maaliif jennaani sodaatiin amantii kee ittiin qaanfatiin amantii keetti ani ortodoksiinis dhaggeeffadhu Faraan. Okay, waciniiti gaafina gaafadhateetta gaaffisin gaafadha naa deebisi yalla al tokko jechuun ilaa nam tokko ilaa al tokko maatii jira beekaa dhaggeeffadhu ishi dhaggeeffadhu al tokko na dhaggeeffadhu taraa kooti maafan dhaggeeffadha amantii kee dabaafachuu qaba ortodoksii maaliif jennaani Saara amantii keeti ati maaliif hin ati kiristiyaana yoo jedhe ani bareedu obboleetti koo dhaggeeffadhu kwa dhaggeeffadhu ani kanan jedhee amantiitiin qaanfatiin alatti ba motoon ta'ini kiristaana namni duukaa buutuu kiristoos kiristaana ka ortodoksii moo peentee ani duukaa buutuu kiristoosidha. Ani duukaa buutuu kiristoosidha. duuka buutu kiristoos ishee ortodoksii jedhanii kanaafuu Gabrieliin Mikaa'eliin kadhachaa fakkeenyaaf naan maalladhi jettee amantaati ati Maariyaamiin naan maalladhi warra jedhudha jechuudha bakka kiristaanaan karaa sana sitti dubbataa jechuudha qo'a tokkos macaafa qoy al tokko qoy ragaan sii fiduu al tokko kanaafuu amantii kiristaanaa jedhame kam keessaayyuu waan quraana keessa jiru waan hadiisa keessa jiru kan fakkaatu amantii kam keessaa osii kennuu danda'a ortodoksii keessas peentee keessas
موتي كورا دكتور one minute okay listen okay لالي akayette nama sitazabu nama ibba namni jira jala kees jira ati gaafina gaafadhu ette ati lalabacha olte gaafis gaafad ana gaafatti itti fufnaan qaanofteti amantiin kee maayini naan jette ishi listen one minute listen ani muuti qabadhe siraggeeffadha mucayyoon obboleettiin keenya tar ingiliffa oromoo fo anaase jachabsiin ingiliffa ingiliffa staanaan waan barbaade nu sirran deema siifin deema nama barate sibata ara bareeda miti amma tifu oromoo anatu sikala bada sariyee fufi anile wan si daga jiruf kati okay an sittina ta dura maal jedhe seete gaafi gaafi qabaatan nagaafadhaa sin jedhe kanaafu ati gaafi qaba ikko gaafi gaafadhe sin nan gaafatin ati maayinni naan jedhe ishi ani immoo musliima miti duuka buutuu kiristoosin jedhe nan balleesse ani duuka buutuu kiristoosidha yesus gooftaadha rakkoon hin jiru kanaafuu rakkoon hin jiru macaafuma barbaade keessaa si fidee ragaa si kennaa jechuudha mootii gaafadha okay antene amantii islaamaa keessa dubartoonni mirgishi ibbatti neegama naan jette ani immoo neegamuun sin jedhe maayira dhaabadheen quraana fi hadiisa dhaabadheen tokko farratti dubartiin sammuun fakkeenyaaf ati haadha keetiin deemtee imma sammuun kee irruudha naa jettuuni haadha kee sanatti maaltu dhaga'ama baasi nagarsiisi ragaa baasi tokko siifida ragaa fiti ragaa baasi nagaafadhu ragaadhaan kunoo dhite ishi muutii qoradhu siifin deemsa kana bichaa ragaa sin jecha gaafatuun barbaadu kan ragaa baasee kunoo amantaan kee bakka akkasitti akkasitti akkana jedhaa akkam jechaa jedhi nagaafadhu Ustaz Farhan isin kitaaba hin qaraane erga kitaaban qaraane takkasaa gootela Paawulos akka jedhe seetonni gamaabar እንዳይና ገሩ ገቢዳ ናታን jedhe አንቺ ዝም በይና ከሱ ጋር ላውራ በቃ ታንቺ ada manaki afainis udduras kana barbadetti dhuftaa jechuudha lafa qonnaati jedhe mon jenne ilalal arabadisiti ragaa ማለት እኮ የእርሻ ቦታ ናት ማለት ነው ሲረሳ ኒሳ ragaa baasiti ase አሁን ምን አለች ada manasatti ቆይ ሳሪ እኔ ራሱ ቆይ እስኪ ላዳምጥ ያው ሳሪ እንድትሳደብ እንዳትፈቅድላት ቤት አንቺ ተከበርሽነች ምን አለች ከራ ውዱለ ጭርቡ ደንዴሳ አለች መረጃ አላት ብትታውታ lafa qonna jechuun maal jechuudha በቃ ragaa baasi nagaafadhu si deebisa ragaa baasi nagaafadhu jedhem dubartiin oriyoo ati manaa keessa oriyoo ragaa baasi nagaafadhu baasi nagaafadhu gammee galchi intina gammachis galchi ragaa baasi jedhemo jedhe lafa dubartiin keessa jedhemo jedhe si jedhemo jedhe ragaa baasi nagaafadhu አንቺ አሁን አንቺ ማለት ነው እንትን አለሽ ለሱ የምታሳየው ነገር አለሽ ረጋ ታሳይናለሽ አለ ይሄ ያምኝልኛ እሺ አሳይ ገሜታ አዛናውራለን ኦፉም ብላ ባሱ እንዴት አዲ ታዘብ አዮ አንድ ሰው ከገባ ከዛ ሰው ጋር ማዋሳዝ ምታደርጋለች ማለት ነው ቢዩቲ ቦታ ጀቹራል ቢዩቲ ቦታ ተነም ብራውል እንድባታ እና ምንድን ነው የምታደርጊ ማብጀን ታስ ነማጋቺ ሰለወሊና ሳል እኮ ሰሚያው ሲቪን ባሳ ኦቦሌስ ተስገባይ አባቦ ጋቻ ግራ ታቆነ እንጅራየሽ ያ ሙቲ ጎራ ራጋ ሲባና ዌይት ዳውን ዳውን ወመኒ ጋሜ አንደቴ እኙና አንደቴ አባቦስ ለኮሰ ተቆጥቆዱ አባቦ ጋግራ ገልጭ ነምባሳ ተቆፋኒ dubartiin lafa qonnaateedha sammuun shiirruudha waan baay'ee harreedha jedha namni jedha isa dhufee gammee galchi eretay እኮ ቁራና ሲባ ሰፈራና አለ ኩኖ ላይ ጀቴና ሳይነ ነው የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው አሁን ያለ መረጃ ካወራሽ ሲበሰን ሲባስ ነው ማና ኢላል አን አዜ ያለ መረጃ ያወራሶ ካለ ሲና ላይ በማለት ረገሳ ቡነተና ሂላላ እንጀሮ ወይ አዘውና ዳውጅታ በማለት ቆይ ሳሪ አንድ ሚውት አርጊልኝ እኔ ማወቅ ስለምፈል አሁን አንቺ ቀደም ባለው የእርሻ ምናምን ያለው ዛትስ I don't know, that's wrong. ግን አዳምጪ መጀመሪያ ላስገባው ልጅ listen. Okay. ያ ልታዳምጪ ከሆነ አንድ ነገር ልንገርሽና ከዛ እንቀጥላለን። እስቲ አትረብሽ እስቲ ምን ሆነሽ
አትረብሽ አትረብሽ። እሱ ያወጣላታል ያወጣል እሱ ያወጣልሽ። እሺ አንድ እሺ ችግር የለውም። አንድ ቻንዳ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ታብታብ አድርጉ ጋይስ። እንትኑ እንትን እንዳይል አዜብ ሳይጀምሩ አንድ ነገር ነው ግን የሆነ ጋፈጠኔ መረጃ ያውጡና አይጠይቁኝ። ባነስ እንጀኔ በፈራ አትጪ እስቲ ምን ሆነሽ? ሳራ ነኝ ዝም ብዬ ያዳመጥኩሽ እኮ ነው። ምን ሆነሻል? እሺ አንዴ ዝም በይ። ፈሪያን ሳሪዬ ሙቲ ጎረዱ ፈሪያን ከንሲን ስጋፈቴ haati manaa kee yookiin harmi gaafa niitiiwwan jedhu harmee keetiinis ol qabata akka haati kee niitii keeti haati kee niitii keeti haati kee niitii keeti siin jedhe ikkoo wal qabateeti haati kee niitii keeti abbaa keetiin niitii abbaa kooti malee naaf niitii miti osoo hin taate malee harmiin koo naaf naadha fiye okay maasaadha jedhamu hin jedhu ragaa baasi ragaadha naasofnaa jedhe baasaati kan booddee ragaas nagarsiisa suuraa baqraa balamaaf 23 baasi dubbisi እየነገርኩ እኮ ነው ባሲ dubbisi አውጥቼ አንብባል እኮ ባሲ dubbisi አወጣለሁ ብለህ አይደለ ገባህ አቲ ኪታባ ቀብዳሚቲ ዮ ኪታባ ቀባቴ አከኬቲ ባሲፍ ዱቢሲፍ ያወጣል አውላን ሰረጋ ባሰኒ ነሳ አገርሰይ ሰቦዲያን እንደምሳ መረቆ እደ ከነስ ከነዋካቹን ከይ ዋንጉዳለ ሎጋ አኒ ዋከዱ ቁርአን ከሰ ዋንጅሩ ከሙ ዋከዱ የትኛው ተቀበለዋለሁ ምንም አለከ ሰምት ለምን ነው ከኒ ዋከዱ ማለት ነው አትረብሹ ብቻ ኦኬ ዳውን ብሮ ዳውን እንጀዳ ሙሳራ ፕሊስ አትረብሽኝ ጽፈዱ ታይም ካላስ እሱ ከገባ ተይ ምን ሆነ ሻላንቺ ካሜራ ከፍቼ ላሳይ እንደ አይታይም እኮ እንደዚህ ማንበብ ትችላለህ አታሳየኝ አንብብ ብቻ ሳራ ፕሊስ እንዳረብሽ እሱ እየጠየቀኝ ነው አታጣቂም ያንን ቦታ አውጣና አንብብ ካሜራ ማውጣት አያስፈልግም ስለማውቀው እኔ አዳምጣለሁ ኦኬ ወንነት ታኔ ግን እነሱ ሲጠይቁኝ እኔ ሳወራ በማል እንዳይገቡብኝ እሺ ገራሚ ነው ግን ቅድም እሷ ያለችኝ ስሰማ ኦ ማይ ጋድ እስኪ በእኔ መስማት ፈልጋለሁ ያቺ ምን ታርጌ ኢትስ ኦኬ ሚውት ጎዲ ቶሌኝ ኦኬ እሺ ቡቼ ኒቲዋን ኬሰን እስኒፍ ኦይሩዳ ኦይሩ ኬሰን ከለቲ ፌተኒ ኢትደቃ ምን ማለት ነው ይሄ አመሰግናለሁ በቃ አሁን በደንብ እንድታዳምጡኝ ተስፋ አደርጋለሁ በመሀል ገብቶ ማለት ተራፍት እንዳደርገኝ ሻዜብ እሺ በደንብ አድርጌ መልሳለሁ በቃ አመሰግናለሁ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ ምዕራፍ 2 ላይ ምን ይላል ብሶቻችሁ ጃርቲን ኬሰን ኦይሩ ኬሰን ይሄ ሜታፎሪካል ነው ምን ማለት ነው ዱበርቲ ኬሰን ለፈ ኦይሩራ ምንድነው የምታገኛንቺ ቢክላ አርገተ ሲገሌ haadha kira wanta targattu ilmoo dhaqna targattu ilmoo gaarii irra argatta so haadha manaa keessan kana akkuma namni lafa isaa qotee irraa galfatu haadha manaa keessan qoy haadha manaa keessan mallis naan jettee tacufimee please na jalan jettee gaamii miutan gaawwatus kicarris እሺ ida balubbu admal ka አባን ቁርአናነዳ በመረጃ ሳይሻለው አርበኛ ካወቃችሁ አውጥቼ ላሳያችሁ እንግሊዝኛ ከቻልክ እኔ አውጥቼ ላሳይ ችግር ነው አልተኮብስ እንደዛ ከሆነ መደማመጥ አንችልም በቃ አመሰግናለሁ ሳሪዬን እኮ ያዳመጥኩት ነው ካላዳመጥ ገና ያልተማሩ ሰዎች እኮ ካልተማረ ሰው በማውራት አይችልም እኮ ሳሪዬ ሙይት አርጊና ያወራ ሜዳጌበት ሜያዱበት ሚውት ጎዲ አንተ ሚውት ጎዲ ዘን አደግፈን ለነም ቻት ተጠኛለህ አትወርድም ችግር የለውም አዳምጡ ብቻ እኔ ከተረስኩ እናንተ ትቀጥላላችሁ ፕሊዝ ኦኬ ከተጠየቅኩ እኔ ነኝ እኮ ስጨርስ እናንተ ደግሞ ትቀጥላላችሁ ሸት ነው አላችሁን ትጠይቁኛላችሁ ችግር የለውም ኦኬ ስለዚህ ወኒ ቁርአን ዱበታ ጅሮ ሀዲመና ኬሰን ኦይሩ ኬሰን ይወጀዱ ከወጅን ጭስተኒ ሲገለ ኦይሩ ኬሰን ቆታጣ ጀቹን እና ዳይሬክት አላህ እኮ እንድና እንዲ ያደርጉ ብሎ አይነግርሽም እኮ አምላክ ዳይሬክት አይናገርም ቆታጣ ማለት እኮ ባለ ምስቶቻችሁ ነውና አብሮ ተኙና ከዛ በኋላ ኦይሩ ኬሰን ራቢክላ አርገጣ ኢልሙ አርገጣ
አከበርባደን ይችላል እንጀርሞ ዛሬ ፈረንጅ አስተማረን የምባለው በፈለግሽ ፖዚሽን መጠቀም ትችያለሽ ማለት ነው። ያ ማለት ግን ከራጦ እንታኔን ፈየደም ይጀቹ ዳሚት ገሩ ይሳራ ፈረንጅ ሊወርሲ ማሎ ለነምኒ ጀዱ ሰና ሚቲ በርባደ ከርባደ ትውጭ እንጂ ሱዳን ደሳ ወርባደ ወሊ ረፋ ወርባደ ከርባደ ትውጭኒን ወሊ እንጂ ሱዳን ደሳ ጀቹ ቁርአን ከም በርባደ ከና እርሻ ነው ጀቹን ዮ አመከና ማሊስ ሴት እርሻ ናት ትባላለች ከተባለ እስቲ አንድ መረጃ ላሳያችሁና ከዛ እንትን እንላለን። ሙስሊም ወጣት አካን እንዲባል አንድ ለምቦሲና አትረብሽ እስላም ወጣት ሙስሊም ታግራ ዋንተ ኮመንት ያርጋንጅራ ዋይት ሲሽት እንድባቻ ይራቦለቲ ኮቲ እሺ ታያችኋል። የትኛውንም ክርስቲያን ነኝ ስላለች አሁን ለምሳሌ ለማርያም እርሻ ነች ስትባል አለች። ለምሳሌ ዘር ያልተዘራባት አትረብሽ ምን ይላል? የክርስቲያን መንገድ ምን ይላል? አዳምጪ አሁን ትንጫጫላችሁ እንጂ ላሳያችሁ። አትረብሹ። ሰው ለመማር እኮ ነው። ሰው ለመማር ነው። ሰው ለመማር ነው። ለምን እስልምና ውስጥ እንደገረማችሁ ቆይ እርሻ ማለት ለምን ገረማችሁ? ማርያም እርሻ ናት። ማርያም እርሻ ናት። ማርያም እርሻ ናት። ምን ችግር አለ? አዳምጡ። ተደማመጡ ፕሊዝ። ምንንም አንጀቲና ኤጋ እኔ ጠየቁ ከቁርአን ነው አገርኩታዩ ጋሜ ቁርአን ነገር አሁን ጋሜ ነደገ አቲ እስቲ አውርቶ ሲጨርስ አንተ እኔ ያልኩት ከቁርአን ነው ብለህ እኮ መጠየቅ ትችላለህ። አሁን ያሳየን እና ዳምጣው አይደል? ኦኬ እኔም ልጅ ተጠቅቆ ላይ ነው ፕሊዝ አታስቸግሩን። አንዴ ልጨርስና በቃ ማርያምን ለመቆናቴ ውዳሴ ማርያም በአማርኛ ይኸው ምዕራፍ 2 ላይ ምን ይላል? ዘር የተዘራባት እርሻ አንቺ ነሽ። አቲ ለመቆናቴ ናችሁ ከሊያ እርሻ ሮቤል እንዳገባው እንኳን ዋጋ ከእርሻ አትረብሹ ይረበሺና ተኮ ጨንጀራ ገፈታ ማን ደማመት ከሆነ ትርጉም የለውም። ዝም በሉ አንዴ አሁን እንጠይቀዋለን እኮ እኔ አሁን ላምብ እስኪ እኔ ራሱ አባራ እንጠይቀዋለን እኮ አይደል? ቆይ ሚውት አድርጊው እስኪ የኔ ቆንጆ በሬድ እኮ ሚውት ጎዲሜ ላል ፈራን አከም ቁርአን ምንድነው እሱ ሊያሳይ የፈለገው? የሆነ ፖይንት ይኖራላ ጅስት ኪፕ ኳይት እና እንደዳምጠው ላይ ነው እንትን ቁላኔ ነው ጠይቀዋለሽ አንቺ ለምን ያነባል? ለምን እንዴት ያፍራል? የፈለገው የማያነበው እኛ የጠየቅነው ለምን በመጽሐፍ ታፍራለሽ አንቺ? ቆይ ማብጭ ቃሎች መጫወት ሰሪት ኪታባራቶን አዳምጪ፣ አትረብሽ። ለማንኛውም ላድብ ላሰዓት ምን ይላል? ውዳሴ ማርያም በአማርኛ ምን ይላል መሰለሽ? ዘር ያልተዘራባት እርሻ አንቺ ነሽ፣ የህይወት ፍሬ ከአንቺ ወጣ ይላል። የህይወት ፍሬ ማለት ኢየሱስ ነው። የህይወት ፍሬ ቁርአን ላይ እኔ ራሱ ጥያቄ ልጠይቅ ነበረ፣ ግን እናንተ በጣም በቃ ስለምረብሽ ምንም ማድረግ አንችልም። በቃ ይቅርታ። እኔ ለማንኛውም አሁን አስቁሚው መጀመሪያ አስቁሚ። አንቺ ዝም በይ እስኪ። ዝም ማለት ትችላለሽ። ፍራን አስቁሚው። እኔ ዝም እላለሁ። እኔ እንደጠይቀው እኮ አንቺ ዝም ብለሽ እኔ መጀመሪያ ልጠይቀው እኮ ነው። ከታች በጣም ውጪ ያለሽ። ስለዚህ ዝም ብትይ ምን አለ? ለምን ትፈራላችሁ? አትፍሩ። ቆይስ ምን አለ? ይሄ እኮ መጽሐፋችሁ ውስጥ ድብቅ አለ እንዴ? ሰው የምፈራ ነገር አለ? ቆይ ይሄ የኛ አማርኛ ነው አይደል? ቁርአን አለ ፈራን። አንተ ለምን ቁርአን አለ? ይሄ የኛ አማርኛ አዳምጪ። እሺ ልንገርሽ ለምን እንዳልኩሽ።
ቁርአን ላይ እኮ አሁን ነገርኩሽ። ቁርአን ላይ የተባለው ሴቶች እርሾቻችሁ ነው የተባለው። ምክንያቱም ነገርኩሽ። የሆነ ነገር ልንገርሽ ነው የሆነ ነገር ላስረዳሽ። አመሰግናለሁ። በቃ እናንተ መልካም ጊዜ ይሁንልሽ እናትዬ። አንቺ እኮ በጣም የምፈልገው ነገር አለ። ካልተማረ ሰው ጋር እንዴት ነው የምናወራኛ? ሰው የሚያወራው ማይ ጋድ አዳምጠኝ ወንድም አለም። አንተ አሁን እያሳየኸኝ ያለው ከአማርኛው ነው አይደለ? ከኛ ማለት ነው ከክርስቲያን ሰው የእናንተ ደግሞ ለብቻ ከቁርአን አለ። አሁን እነሱ እዚህ ጋር ያሉት ለምን ከቁርአኑ አታሳየንም አሉ። እዛ ላይ አልተጻፈም። ለምን አታሳየንም? ከዛኛው ላይ ለምን ከዚህ ማሳየት ፈለግ? ኦኬ ልመልስልሽ አሁን። አዎ ማለት እነሱ አሁን ከዚህኛው አሳየን ብለው ለዛ ነው ሚዩቱን ያነሱት እኮ። እኔ ግን እያነበብኩ ስለነበረ ኢንትረስቲንግ እያነበብኩ ስለነበረ እኔ እኮ ቦታ እነሱም ስለነገሩኝ እኔ እኮ የኔን እኮ አይደለም ውሸት ነው አላልኩም እኮ ትክክል ነው አለ። ግን የተባለው ምንድነው? ሴቶቻችሁ እርሾቻችሁ ነው ስለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምንድነው? ልክ እንደ መሬት ከመሬት የምታገኘው ፍሬዎች አሉ አይደለ? ልክ እንደዛ ናቸው። እንደዚህ አይልም። መልካም ጊዜ ስለማቅ ነው ቦታ ግን እኔ ደግሞ ማወቅ ፈልጋለሁ። አዳመጥ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ካላዳመጥ ሰው ኢንትራፕት ማድረግ ጥሩ ትማራለች። ይኸውልሽ ሙስሊሞች መርጦ አውርጃው እያሉ ነው። እንዳታውርጃ አንቺ ለምን አንድ ክርስቲያን አውርጃ አይደለም ግን አዳምጪ የኔ ቆንጆ ይኸውልሽ እዛ ላይ የተጻፈውን እንትን ለቁርአን ላይ የተጻፈው ያንብልና አሁን ለምሳሌ እርሻ ማለት ምን ማለት ነው ብለሽ ጠይቅ እንጂ ዝም ብለሽ ዱዳ ካለሽ እሱ ተበጥቦ አስመጥቶ ምናምን ብሎ እንትን ይልሻል። አቢብቲ እሱ አታውቂም፣ ማን እንደሆነ አታውቂም። እሱ ማለት አይ አልናገርም። እኔም ላውራ እኔም አንዴ ላውራና ልውረድ። እንደዚህ ማስፈራ ልጅ ነኝ እንደ ሳራ ከትነ መነጂንተ ወይ ዲሞን ለሰይቹ ማጀቹ ወረቻ ካገሉና ጎተኔ ለመቻካ ለመቻካ ገሉት ነሶዳቱ ዛ ምንሆናችሁ እኔ ለምን ጠይቁኝ መልሳለሁ ለጋፈታ ለንዴም ሳይል ቆንተኩ። እሺ አሁን ማለት ነው ወንድሜ። እሺ አንቺ ምንድነው የፈለግሽው አሁን መጠየቅ? እኔ እኮ ማውራት ማለት ይሁን ጠየቅኩኝ። አንዴ ሙት ያዝና ለአንቺ አስረዳለሁ። እኔ አቢብቲ የኔ ቆንጆ የኔ ማር እኔ የጠየቅኩት ምን ላይ ነው? ቁርአን ላይ ነው የሄዶ ማለት ነው። ሳይመልስ ሄደና መጽሐፍ ላይ ምን አገባው ስለመጽሐፍ? የነሱ ቁርአን ራሱን ችሎ እንትን አይልም፣ አያነብም፣ ራሱን ችሎ አይናገርም። ላዝም ቁርአን ኑት ኪታባ ከኛ ደሙ ቀባ ኑት አን ከነን ጋፈደ ቁርአን አዳ ማሊክ ቁርአን አዳ ናንደፍነ ኡታሌ ኪታባ ረዳቂ ከናደ ብሰቱን ትመታከት ኢሳን ጋፈት አሁን ሚዩት አድርጊ፣ እንዳታወሪ፣ እንዳታነሺ ማለት ዝም በይ። እሺ ጋሜ ጥያቄ አለክ? እሷ ጠየቀችው ከቁርአን ውስጥ ነው። የት ቦታ ነው መረጃ ሲፈልግ ሰጠ ነው። ምን አስሮጦ እስቲ ምንድነው? ቁርአኑን ትቶ ቁርአኑ ራሱን አይችልም እንዴ? አትሳቅ። ደግሞ ቆንቃይ አይደለም አማርኛ ሁለተኛ ቆንቃይ ነው። ችግር የለም። ኦሮምኛም ማውራት ትችላለህ። እኔ በአማርኛ ካልሳኩም እኔ በአማርኛ አልሳኩም። እኔ በኦሮምኛ አውራ ችግር ምን አስፈጃቻናለች? ያ ታንኪዩ። እኔ ባንቺ አልሳኩም። እኔ በአማርኛ እየሳኩ አይደለም ወይ? ምን መጽሐፍ ቅዱስ ያስከፈተክ? አንተ አንድ አስተማሪ ነክ፣ የሙስሊም አስተማሪ ሆነክ እንደ ህፃን እንደ ልጅ ምን ከቁርአን ውስጥ ነው የተጠየቅኮ? ከዛ ውስጥ ማውጣት ነው እንጂ ምን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምን አስሮጠክ? ጨረስክ ጋሜ? ያ በቃ አሁን ሚውት አድርግ። አንተ ትቀጥላለህ ወንድሜ። አመሰግናለሁ። በመሀል ማንም ገብቶ ግን ማዳመጥን የሚያክል ነገር የለም ጋይስ። ካላዳመጣችሁ ኢንተራፕት ስታደርጉ ሰው ይረበሻል። ሰው እኔም እያዳመጥኳችሁ ስለሆነ አታንሱ ማይክ። ቴንክ ዩ። ምንድን ነው ቁርአን ላይ ሲጠይቁ ምንድን ነው አልኳቸው? አዎ ቁርአን ላይ አለ። ቁርአን ላይ ያለ እኮ ሴቶቻችሁ እርሻዎቻችሁ ናቸው ስል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ልባል የተፈለገበት ሜታፎሪካል ነው። ያ ማለት እኮ ሴት እርሻ ናት። አይ በበሬና በእንትን ሄዳችሁ እረሱ አይባልም ሲጀምር። ታዲያ ምንድን ነው
ማንም ሰው እኮ እንደዚህ የተማረ ሰው አይወስድም። ሜታፎሪካል ነው። ይህ ማለት ሴቶቻችሁ ምንድነው ኦይሩ ኬሰን ጀቹን ለፈኢራቲ ፍሬ ገራገራ አርገተኒዳ ሲገለ ዋንጋሪ አርገቱ ራጋ ባካ ፍሬ ገራገራ አርገተን ጀዱ ራጋ ፊት ከፈራን ራጋ ናፊት ኩኖ ቡቲ ቆራደ ቦሌሶ ኩኖ ሙቲ ቆራደ አመሰግናለሁ። አዘቢ ኦኬ ራጋ ነው ፊት አንተ እሷ ባለችክ የምታሳየን ነገር የለም ከቁርአኑ ላይ እኔ አዳምጪኛ አሳይሻለሁ። ችግር የለውም። እኔ የምጠይቅሽ ሳሪ ሚውት አድርጊ። አሁን እስኪ አንቺ አሁን አንዴ ሚውት አድርጊ። ራጋ ነው ፊት አሁን አንተ ቅድም እስኪ አንዴ ሚውት አድርጊ። እኔ ቆንጆ አንዴ ሚውት አድርጊ። ለማሪ ቅድም እንዳልንክ አማርኛውን አመተክ እንዳሳየህን ባሲፍ ቁርአን ላይ አሳየንና እኔ ቆይ ወደዛ እመጣለሁ። ችግር የለውም። መረጃ መጀመሪያ ትጠይቁኛላችሁ። ችግር የለውም። ላስረዳችሁና ከዛ በኋላ አወጣለሁ። አዳምጪ። ምንድን ነው እያልኩ ያለሁት? ኤዋ ነንጀ ግን አግዶች ቁርአን ወንቺ ዱበታ ጅሮ ሞታፎሪክ ነው ማለት ፈኬኛ ከኔ ዱበታ ጅሮ ሜታፎሪክ ወጀኑ ፈኬኛ ሀሰው ጅራ ፈኬኛ ሳጋፈ ጀንሞ ፈኬኛ ተውሳሞ ዊ ሃቭ ኮሜንሰሪ ቀምና ሊቃውንቶች ያስቀመጡት አለ። እሱን ከብቻ ያሳያቸዋለሁ። ነገር ግን ምንድን ነው እኔ መጀመሪያ እንዲህ ላብራራላቸው ብዬ ነው መረጃ አወጣለሁ። ወነ ልጆቹ በርባዴ ማለት እኔ dubartiin keessa na ooluu gaafa jedhamu namni kamu yoo ooluu fudhatee miti kan inni qotu sangaa maarashaa fudhatee sangaarra oofee miti kan oofu. Saadaa maal jechuu barbaade ree lafa ooyiruu keessan lafa qonnaa keessan jechuun ከዛ ፍሬ ልጆቻችሁን ታገኛላችሁ ijoollee gaggaarii argattu achirraati. Yoo qotte jechuu yoo walii bultee yoo walii ciiste jette maal argatta? Ijoollee irraa argatta የታወቀ ነው። ገብቶሻል? አሁን ይሄንን ጨርሶ መረጃውን እንዲያወጣልን ስለምፈልግ ሚውት አድርጊ። ኢንተራፕት ስርዓት የላትም መሰለኝ እንዴ? ሶ ምንድን ነው irraati sin wajjin ciisanii ilmoo argattu ilmoo gaggaarii irraa argattu. Kanaafuu dubartii keessa wajjin akka barbaadanitti waliin ciisaa nu jedhe. Akka barbaadanitti qotadhaa jechuun akka barbaadanitti waliin ciisaa. Taada anumti mee azeeban qotadhaa dubartii keessa ነው jedhe እስቲ ገምናል tokko አወጣላለሁ። ችግር የለውም። አንዴ ቀበሴ ጋር ሲዛል tokko ኦብሳ እንዱበቲን አግድት የሮም ፊት ጀሩ አሁን ለተናገርከው መረጃ አምጣ ይባላል። እስቲ ስርዓት ኑራቸው። እንዴ አማርኛ ቦታ ላይ ኩዲም ተልጂ ቤት ይላል ምን ሆናችኋል እናንተ? ማለት ኦሮሞን ኬኛ ማየው ቢተካሆሪቲ ወልት ያውላ ማልታተን ስጨርስ መረጃ ፊት ይጀዳ መጀመሪያ ያብራራ ወይኔ ያብራራ አዳምጡ። ከዛ መረጃውን ያመጣልናል። አለቀም። በማለት ያቋርጡ መረጃ ያምጣልን ያላ እኮ አውርቶ ይጨርስ መጀመሪያ። ከዛ ማብራሪያውን መረጃውን ያመጣል። እንዴ ተወያይታችሁ አታውቁም እንዴ? ልትሰብስባሽ እኮ ነው የገረመኝ። ያልክ ውሸት ነው ለማለት ማለት እዚህ ጋር አውርቶ ጨርሶ መረጃውን ብዬ ጠብቄ እስኪያመጣ መጠበቅ አለብኝ። እናንተ በመሀል ታወራላችሁ። ሲያወራ ደግጉት። ዝም በሉ። ዝም ሚውት አድርጉት። በቃ ኢትስ ኦኬ። አዳምጡት። እናንተ ባይመቻችሁም ሀሳቡ ይሄ እኮ ሀሳብ ነው። ሀሳብ ለሀሳብ ሰው ሲገላለጥ የሆነ ሪያሊቲውን ታያላችሁ። ሀሳቡን ፍሬውን መጨረሻ ሳታዩ በመሀል የምታጠፉ ከሆነ እንዴት ነው መጨረሻው ላይ የምትደርሱ? አመሰግናለሁ። ይሄ ነው ተፈለገው። ምንድነው እኛ እያልናለ ነው ሜታፎሪክ ነው ስንል ልክ አሁን እንደነገርኩሽ ነው። ታዲያ ከዚህ ቁርአን ላይ ምንም አልተዋሸም። ትክክል ነው የተባለበት ይሄ ነው፣ የተፈለገበት ይሄ ነው። ስለዚህ ሴት እርሻ ናት ማለት አንቺ ራሱ በጣም አስደነግጦሽ ነበር አዜብን። ታዲያ ለምን ያስደነግጣል? ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ እርሻ ነች ተብላለች ብዬ መጽሐፍ አሁን እኮ አንተውን አውርቶ ሲጨርስ እኔ መረጃውን እየጠበቅኩ ነው። ሳሪ ለምንድን ነው ግን ዝም ማለት ማንቺው? ማሪ ለምን ኢየሱስ ጋር ሄደ? ለምን ኢየሱስ ጋር ሄደ? ያውራ። እኔ እኮ ሰጥቼዋለሁ እንዲያወራ እያዳመጥኩ ያወራል። ኢየሱስ የተከደነበት ቡኮ ነው። ሊጥ ነው የሚችላል እናራስለሱ ዝም በያወራ ውስጥ ያወራ ኢየሱስ ማንተ ወደ አስቀይምሃለሁ። ለምን ትፈራለች? አስቀይምሃለሁ። አንቺ ነሽ እኮ የምትፈሪ። ምንድን ነው የምታስቀይሚኝ? አንቺ እኮ ነሽ። ተረጋጊ። አደበ ጎረጮ ስርዓት አደርጌ። እሺ
ለማንኛውም አዘብዬ እኔ አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። ቴንኪው። ብቻ ስትመጪ አስረዳሻለሁ። ቴንኪው። መረጃውን አውጣልኝ። አይደማመጡም። እንዴት አድርጌ ነው መረጃ ማሳይሽ እንዴ? ኢየሱስ ያትካ የማን ነው? ኢየሱስ እነሱን ያደረገ ለእኛም እኮ ኢየሱስ ነው፣ ወንድማችን ነው። ምን ሆናለች? ስርዓት ያደርጉና ዳምጤ ዝም በይ በእናትሽ። ኦ ማይ ጋድ በቃ አንቺ ዝም በይ አታውሪ። እኔ መጨረሻው ማየት ፈልጋለሁ። በቃ አታውሪ። ኢየሱስ እንዳይናገር እሺ። ለምንድን ነው የማልናገረው? ሳርዬ ውረጂ። አም ሶሪ በጣም በቃ እንደዚህ የሚያደርግ ሰው ደስ አይልም። ኢንተራፕት ማድረግ ጥሩ አይደለም። አውርተህ ስጨርስ መረጃውን ታሳየናለህ። ጋሚ ያለህ ማለት ነው። ቴንኪው። እሺ ስለዚህ ምን አልኩሽ? አዎ ትክክል ነው። ቁርአን ላይ አለ፣ ግን የተፈለገበት ይሄ ነው ብዬ ነግሬሻለሁ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ እርሻ ናት ሴት ማለት ደግሞ አዲስ ነገር አይደለም። ገና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመምጣታቸው በፊት እንኳን ዱበርቲን ኦይሩ ደጀዴ ከዱበት እንጅራ ማርያምን እኮ እርሻ ነች ተብላለች። ታዲያ እርሻ ስለተባለች ከደረጃዋ ዝቅ አድርጓታል ወይ ማርያምን? ማርያም እኮ ለእኛ ትልቅ ቦታ ናለች እኛ ጋር፣ እናንተም ጋር እንደዛ። ስለዚህ እርሻ ናት ስለተባለች ግን አልወረደችም። እርሻ ናት ስለተባለች ማንም ምንድነው እንትን ይዞ ሄዶ አላረሳትም። ሶ እዚህ ላይ ቁርአን ላይ ያለ ሾክ ያደረገች ነገር እዛም እናንተ ጋር አለ። ግን እኛ ጋር የተፈለገበት ይሄ ነው። እናንተ ጋር የተፈለገው ከሆነ ምንም የሚያጣላን ነገር የለም ለማለት ነው ያ መጽሐፍ አወጣሁት። ከዚህ በላይ እንኳን ሌላ መጽሐፎችን ማውጣት እችላለሁ። ግን እንደው ይሄን ካሳየሽ ወዲህ ሜታፎሪክ ነው ያልኩሽ። እስቲ ማንና ያልሽኝ አውጥቼ ያሳይሻለሁ። በእርግጥ በእንግሊዝኛ አለኝም፣ ድንገት ሳላካል በእንግሊዝኛ አወጣልሻል። ካለም ደግሞ ሞክራለሁ እኔ ተፍሲር ላይ ሜታፎሪክ መሆኑ ምን ማለት ተፈልጎ እንደሆነ ማለት ነው አውጥቼ ያሳይሻለሁ። Ini ustaz namni asile no ye kofi miti kabada mali fi beta aziko namni asile afan romo jechuuti jira achille afan romo bekani asile afan romo bekani tu gara afan romo ti dubbatani jechuu barbaadetani bakoni jiru lachuunu giddu makasumna ani afan romo ko famit pensena marifan kanselle rapporto konjur giddu makadubbachi ndanda ole ኦሮምኛ ሰማለሻ ነንደጋ አንዴ አርጌራ እንድታስገቢው ደስ ይለኛል። ሁለት ሰው ብቻ ነው ማስገባት የምችለው። ጋሚ የሮታካ ፈርሃኒ ቆይኒ ቡአ ጋሜ አነኒ ቡአ ኡመረገሩ ፈርሃን ቱታይና ዋለመቱ ቆፈ ጋፋዳና ፈደ ቢሰኑ እሲ ቆፈ በርባዳን ይባል አንዴ ይሄን መልስ መጀመሪያ አትረብሻ። ይሄን መልስና እርሻ ነው ማለት ተፈለገ ምን እንደሆነ አብረን እናለን። ኦኬ ከምን ውስጥ እየወጣ ነው? አዘብ አንድ ነገር አለ። ከምንም ይሁን እንዳትረብሹ ከቁርአን አምጡ አላችሁ አይደል? አይደል ባላችሁ? ኩንማ ቁርአን አምጥ ጋውስታ ቁርአን ቆይ ገሜ አዲስ ነው ገሜ ቆይ ቁርአን ነው ቁርአን አኩን ኩኖ ማድረ ቁርአን يبلغ ما بدي جميع سدي نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم الناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين إلى أما النبي نبي كنافو إرجع بيتي تجفت وكنا رمسي قرآن كيسا كتاتي حديثا كيسا جربالكم قرآن متجا قرآن ما كيسا باس حديثا متوبلي سنون على حديثا ما تأكل زنبلا جامت ربشينا هي كيسا في الدياتا ما تفسير إيسا في الدياتا إن تفسير ما تفسير تفسير سنتي في ده قرآن ما تفسير سيفيدو في ما تفسير سيفيدو ده ما قرآن أو فيني كو قرآن أستاذ فرحان قرآن تفسير حديث مكانه أنا لا يعجب بوليس عندي أدم توسكي إني ما أدم إني أدم تو مجمرة أوكي عربية وإنجليزي أكاد سنانة قرآن أدلهم كليلا بوتهم يا عند تربشوا إلا يا تانكي ونتو بتشو تربشوا استين جيتنا بقرآن الجيل والله أنا رما ولي ناس وما اللي فكان يجيب في سلمى يوم بيكون والله من دون سرات الله شو من أنت ما ورا ما عرف فادي بيت ورا برا الإنجليز وآدم تونا كذا هي قرآن أدلهم بلا تكرر لا هون آدم يا سلام عليه هي بوليتيكا أدلهم كسلام نتنو إنجيل سبيا كيسة تقول باسني ولا يجلس عن قرارات يقولينا إنتبه بايشي جباب ساتبه باي استاذ جباب ساتبه إيه جم ساتشين السماء ما أديسونا
وفي حديث القرآن جدار تفوز أجيبها إيش وفي بولا عربية سلمة أقال سلالة يابرار رلش أوكي عزيز سماشي سما لا لا أوكي أنا قلت له السوق يترد من الآن مالتنا انجال واش قال أبو جعفر ترد من الآن في بولا أقال بلين يعني قال أبو جعفر يعني اتباني تعالى ذكره بذلك تعالى غلطان ذكره دبيسا ككنت بذلك اوكي بذلك ككنت جارتين كيسان مزدرع اولادكم مزدرع اولادكم البان كيسان يسني كنت يچو البان كنت يچو በቃ የተፈለገ ምንድነው ሴቶቻችሁ እርሻዎቻችሁ ነው ተባለ ዱበርቲን ኬሰን ኢልሞ ኬሰን ዋንስ ሚንቸኒቱ ፊዳ ያ ፋቱ አለ ፋቱ ኮታ ዳካ ዮካ ኮታ ዳካ ኦኬ ሙዝደራኩም ወሩ ኬሰኒት كيف شئتم አከበር ባደኔን واين شئتم ከራበር ባደኔን اوكي وانما عني بالحرب wannan fede harti tiyo kamo oiruti المزدرع يا المزدرع جتوني كرا اتي جتا سلتي يچون برباد اتفوفا نو ما جتورا مزدرع جون مزدرع جتون كرا حرسو المزدرع جتون كرا نورمالي سنه جتورا نورمال كراتي مشان باتو سنه جتورا يا والحرث حرتين مو هو الزرع إني فجأة دا حرث جتشو مال حرث جتشو نو حرث جتشو أويرو إيه أويرو أوكي أويرو جتشو رمتي يا أستنا دي بنو مزدرع جتشو مالي حرث جتشو مزدرع جت يا مال جتشو مزدرع جتشو حرث جتشو ني غبابين مالنتي لغا أويرو جتشو مزدرع جتشو مو منو مستزرع جتون قرائت رفن سنة هي كنت جي مزدرع جتشو مو يا أكسمج إيش وإنما عني الحرث المزدرع جت حرثتي ويروتك بربادة مع المزدرع جت مزدرع جتون فشافت يوكا الرارجتو بكفرين الرارجة متعجتشو يا نعم قلا جتشو أكسلتي بس بربادة إيه سريتك كنافو لفا قلنات يجون بكا فرين الرأرقم يجورا والحرث هو الزرع والحرث أويرو يجون هو فجافت الزرع فجاسو سكا سلازي أويرو كيسا نقافة جلم تيجي تدوبرتيني بكا ترافري أرقتاني تجيشورا مالي بكا تيتي المون باتو بكا تي وانقاري أرقتان جيشورا مالي لفا قلنا كنا جداني كيسورا بسون تاني ميتافوريكالي دبتا جرا سيغاري مالي يا أستاذ فرحان أنا ما بكا كانت تكاتي كيسة يا دين بيكو تكا كبرات اللي إلى عليه بيكو نبي باين أكين التلال أستاذ فرحان نرجع فدا يا روتا كتيفة مقدّا وليلي نبي باين أكين التلالو زرعي كنا فاتو هرسكم كجدو سنة مجتنا من رانتور تأكسين التيكة سجله ميتي كبر دوغا ميرو تكمل أول ميوت غودي نبي باين أكين التلال أستاذ فرحان نرجع فدا يا روتا كتيفة اسم بلا فرحان أول ميوتي كويس ميوتي بدوني يا لك إنتوركي زاينا فكاتا يا نو أول ميوت غودي جديد ميوتي كورا أستاذ أول يوتا غاجرات يا ونتو بچو كابدو بلتي كينيا دوغا بچو رافيو فرحان يو دبتله harsi jechuun jaartii keessanitti kottaa jechuuni karaa biraatiin itti kottaa jechuu miti. Karuma normaalii sana kama eeyyamamaa Oromoon beeku Itoophiyaan beeku sanaan itti kottaa karaa barbaadaniini jechuudha. Akka hiika quraanaa irra jirutti. Akkasitti beeka. Gana kan intini nan barbaachisu. Yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Namoonni baay'een immoo namoonni jibbiinsa yookaan quraanaa qabanu amantaa musliimaatti qabanu akkasitti hiikani kun sirrii miti gonkumaa. Hata ugaru koi miti kabar yaro tak tumuria ustaz Farhan Quran ra hi ka isa achi baka Quran ra sanammo nu fidame achi ra dubbirna yaro tak
ያክኖ ወይስ እየመለስክ ነው? ግራ እኮ ነው የምትጋባው። ግራሚቲ ሙጫ ግራ ገቦት ማንም የሰው እምነት እንትን የሚቋሽሽ ሰው የለም። ገባህ? አንተ ደግሞ ገመረከትን ቆይ የሮታ ይፋም ወይ ረከቹ ትምት ናምኒ ቁርአን ምናምን እንጀቲን ገመ ቆይ ጋፈታ ኦፊን ፑሊ ዱምቴ ጅርታ ወንቲ ጋፈቴ ዱፍት ጨርሳ ጋፊ ኬቲ ኦኬ ወነም ጋፊ ጋፈቹ በርባዴ ቁርአን በከሰና ሀፊዱ አኒ ተፍሲር ራይም በርባኔ ጀቹ በርባዴ ተን ታካ ለመፋሞ እናቱ ቆይ ገም ቁርአን አከሱመ ጀዳቲ ተፍሲር ላይ አከሱመ ጀዳ ገረ እሺ ዳግ ይፈዳ አመ ቆይ እኒ ንዱቢሴ ቁርአን ሜቲ ሰው ማለኔ ከነራ ዱቢሴ ተፍሲር ቁርአናት ማለ ቁርአን ስለዚህ ለምን አጣይቁትም? አሁን እሱ ቁርአን ላይ ካለ ላይ ነው አዚ ይዘጋፋችሁ ትጅራ ቁርአን ራን ሙባሲ በከሰና አጀቹት ትጅራ ታመጣ ማለት ነው። አላህ ይስቃል የሚለውን አመጣለታለሁ እኔ ጉድ እኮ አማ በከብራ ደመን ኡስ ፈርሃን አቱን ደምን ቆይሜ ፈርሃን ኢንሻአላህ ኦኬ አንኮ ቆሎ ጋፋዴ አባ ወን ከነረት ክሪክሪን ከቡ ባይዘው ሲኒ ወዲን ኢሲ ጎል ከረከሩ ደንዴሰኒ ፈርሃን ጋፊ ጋፋዴ ባ ያ የሮቶኮ sagaleen kiyya dhagama yeroo tokko natti nagama ni dhagama please walen jeegru sirana so ya jama እሺ kuna lama lakkoofsa 222 irra jiru tafsir at-Tabari fidi tafsir at-Tabari imam at-Tabari jechuun waggaa 1000 dura ka jiru ka komentari quraana fidi እና nu quraana tokko haala kamin hubanna yemmuu jennu haala ulamoonni kenna duraanii ittiin hubatan lafa kaanee quraana akkana jedha hin jennu quraani haala kanaan hiikama jennee dubbatu hin dandeenyu ofiin bulalleen haala saniin dubbatu hin danda'u farhaanillee oluma ka'ee quraana hiikuu hin danda'u azee yeroo tokko yoo kan akka clearsi ta'uu barbaaditi quraani komentarii qaba komentarii jechuun ibsa jechuudha ibsi kun immootu ibsa har'a barreeffame osoo hin ta'in waggaa 1000 dura ka jirudha namni tokko ol ka'ee quraanni akkana jedhaa jedhee haala ofii barbaadan ibsuu hin danda'u azeeb ibsuu hin dandeettu gammeelleen hin danda'u ofiin bulalleen ustaas farhaanillee quraanni akkana jedha jedhee oluma ka'ee dubbatu hin danda'u seera qaba quraanni jechuudha tafsira akka gaafannu wanta nu hin galle tokko tafsira gubbaa akka laallu quraanatu nutti hime quraanni suuraa kamiratu nutti hime suuratun nahl lakkoofsa 43 irratti maal jedha fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun jedha wanta tokko gaafatamtanii yoo deebii irraa wallaaltan warroota beekan san gaafadhaa warroonni beekan sun immootu isinitti himanii jedha eessatti arganna suuratun nahl lakkoofsa 43 irratti arganna wanta tokko yoo walii galuu dadhabdan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun jedha warroota beekumsa qaban san gaafadhaa warroonni beekumsa qaban isinitti himanii jedha kanaaf gammee fi ustaas farhaan yoo walii galuu dadhaban quraanni garam erga jennee yemmuu gaafannu gara ulamootaa erga isaan gaafadhaa isaan isinitti himanii jedhan kanaaf haala kamiin hiikamaa jennee yemmuu gaafannu ustaas farhaan aalima waggaa 1000 dura jiru imaam at-Tabarii ka jedhamu isa fide jechuudha isarratti mootu harsi jechuun iddoo qonnaa jechuun maal akka ta'e meetafoorikaal akka ta'e ragaa fidee jira jechuudha kanaaf haala quraanni ittiin araaramaa jedheen ustaas farhaan hiika isaa ulamoota irraa iskoolaroota irraa fidee jira jechuudha kanaa miti jettanii yemmuu argii gochuu barbaadanii mootu iskoolara biraa fidanii argii gochuu dandeettan jechuudha ragaa nurraa eegamu ustaas farhaan fidee jira afaan ingiliffaatiin immoo ana bira hin jira yoo barbaadan afaan ingiliffaatiin isin fiduu danda'a jechuudha okay thank you galata ማንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስን አይተረጉምም ይባላል ቆይ የሮታ thank you galata ምን እንዳለ ታውቃለች አንቺ ወይ ምን እንዳለ ታውቃለች ወይ ገምቤ የሮታ ፈርሃን ማማችን ማታወሩ ከሆነ ለሌላ ሰው ልከን ከነሱ ጋር ማውራት እንችላለን ስርዓት አድርጎ እኔ የመጨረሻ ቻንስ ነው የምሰጣችሁ ለመጨውና እንትን ለመረበሽ አይደለም ገባቱ እስጆል ነረገፈታ ቢንቦላ ገሜስስ ለመጉዳት ካንቴሲስ ለከፈቱ ነማ በሩን ሰሰተ ቢያንስ ዋ በረታጅሩ ለስኒ ጋለ
ስለዚህ ሰውን እናከብርና ወላጌ ፈዳቲ ዱበዳ ሼፍስከና ኦፊስ ተራ ወሊከና ዳሳ ወጨቅቦቴን ማን ፈየደማሲ ወንተ ነስከ ሰዳበቴ ወንተ ቻው ዋፈየደሙ ቢመሌ ፎሎ በርባች ስዳብራ ጅሩ አዱ ከለከ ወኒ ከለከ ሰዳበቱ ጅሩ ጉባ ከነከ ሲገሌ ወንተ ተጣ ጅሩ ኡጋኬ በስራት እናውራ ያ ኡጋኬት ወላ መርካዳ ዋንቴ ፊ አንሌ ዮም ዩቲነት ከብደን ገዲ ቦይ ደገፈቹ ደንዳ ፈርሃን ቢረለ ደከ ደገፈቹ ደንዳ ቱንዲራ ኮንካ ወጀረ ወቹን በርባች ወይ ገሜ እሱ ወረደ ነው አርገራ የሚለው ወላ ነስረት ጀቹ በርባዴ ፈርሃን ሂኪሳ ረቢን አፋን መቁራና ከነጋፈ ቡሱ አፋን አረቢፋ ቆፋን ቡሴ አፋን አረቢፋ ቲም ቡሴ ሂኪሳ ሰና ረቢን ኢትንከኒ ነጋፈ ሰና ፈርሃን አሰግናለሁ ረቢ ስብሐነ ወተዓላ ቁርአን ሰበቁና ሰደፋ ከሰትዱበት ኢማል ጀደ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس دين الدمار في صلى الله عليه وسلم يا محمد قرآن كان سرتي بوفني لتبين للناس لما فكات يفقوتهم جد قرآن كان ربي جر رتي بوسك يفكرنا ما قول أيوه نبي محمد صلى الله عليه وسلم جتشود نبي محمد الرام وري براتني مفيدني ما قول يفنوا بقول جتشود قرآن كان نبي في ربي نبي محمد رتي بوسك أكجر يفنا ما قول أني بجتشود قرآن يتشتن تنام بكرون جد ما شافه وقاد بايود بستين فيتو ربي قرآن نوسي كنو تقلل على بمجبا بما يسأل شيء بقول ياسك مثل لال ما يبرر الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم يبرر الله كذا قتلوا دم ينسوا تماريو شيء يبرر روتنو من نتكلمه إنجي الله سبحانه وتعالى لمثال سلا يوسف لمثال يوسف قال يا يعقوب لجبارتنا عند بعندو نجي تولدو كناتو أبطون تنبلون قولوا ويسلا موسى ويسلا يسوع كلجنة في جمرات وتبا انبياء على كسر منام قولوا يسعى عند بعندو عندنا نقرأ جبار ምክንያቱም ቁርአን ነውና መመራ ነውና የሆነ ነገር አድሬስ ያደርጋል ያድሬስ የሚያደርገው ጭንቅላትን ተጠቅሞ ወይ ደግሞ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባስተማሩ መልኩ ተጠቀማለ እንጂ ተቀምጠን ያ ሁሉ መሰረሰር አለበት ብለን እንትናለ እሱ አላህ ነውና የሆነ ነገር ሲያስረዳ በሚገባ መልኩ ያስቀምጣል አጥራ አድርጎ ኦኬ ታንክ ዩ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያን አብራርቶታል ማለት ነው ኦኬ ታንክ ዩ ቁርአና ነብዩ መሐመድ ቱ ይፈጎደሞ ዑመር ይፈልይ yeroo nabi muhammad sana quraani sirriitti barreeffame tartiibatti gadee wanni bayyana namaa ta'e ni jira yeroo umar moo yeroo nabi muhammad umar takka quraana fa godhani beeku aliyyin fa isaabidde umari fa aliyyin quraana fa gochuu nama okay jaratu walitti qabe ka jarat barreesse quraana tartiibatti jarat galche umari fa aliyyi walitti qabu isaanii faganaa godhe no nabi muhammad tu ifa godhe yoo jettu አይደለም ዑመር ፈልጊን ቁርአን ነው ወልቲ ከመኒ ሲንጀሬ ሳብደ ቢዳ ወልቲ ከመኒ ያሮ ነብዩ መሐመድ ሰነ በረፈም ወልቲ ከመኒ ጀራ ቁርአን ዑመር ፈልጊን በከ ጀሪ ቁርአን ወልቲ ከመኒ ነገር ሲስ ኦኬ ጀሪ ቁርአን ወልቲ ከመኒ ጀቹ በርባዴቲ ቆይ ጋፊ ለመፈቻ ወልቲ ከመኒ ረጋና ከን ረጋ ኦኬ ረኮን ካፕ ሲቪዳ ፕሊስ እሺ መስረጃ መናባሲ ወይ አምናማ ሲቪዳ ይባል ማይ በጨበጣ አላወራም ማንም ሰው መጥቶ ዝም ብሎ ያለ እውቀት እንዲያወራ አልፈልግም ከፈለግ ጥያቄ ጠይቀኝ እኔ ማርክ ያለው መድረኩን ከብቻለሁ ቆይ መድረክ ሲኒ በነገር አከነጋ በተለይ የሆነ ነገር ግን አይ ደምድም ያልፋለሁ ካልክ መረጃ አምጣ እሳደ መደምቴ ደርባ ተረጋና ከዲሳ ቦዲስ ይሳቸው ረጋና ባስ ኦኬ መረጃ ነው የምናወራው ተስፈራራበት ረጋና ጋም ዝምባል ሚውት አድርግ አንተ ጋር ያወራው አይደለም ሚውት አድርግ ረጋ ቪዲዮ መረጃ መረጃ ቆይ ጂቪ ደረክ ኮንከቦቲ ኦፊን ቡላ ፕሊዝ መረጃ ናገኝ ቆይ ጂ ከን አት የሮ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከበምበ ሞ የሮ ዑመር አመና ከኒ መረጃ ሰምቦጃ ሶምና አልይ ዑመር ወልቲ ከቡ ሳይራጋ ነገር ሲስ ከና አድንያ ጉቱ ቤካ ከነ ሞርሚን ይላል እሺ ከቤከኒ ባስ ነገር ሲሲ ባስ ነገር ሲሲ ልትበይነ ለናሲ ሰና ካይፈ ጎዴ ዑመር ወልጂ ደሞ መረጃ ታመጣ ነብዩ መሐመድ ከደሩ ሰነረት ፊዲ መረጃ ፊዲ ዑመር ይፈልይ ቁርአን ወልቲ ፊዱ jaratu sirriit walitti qabe quraan ragaa ነገር ሲሲ ባስ ሊጂራ መረጃ አንተ ሲያገርሲሽ ምንተንደው እሺ ኦፊስ እኔ አወጣላለሁ መረጃ ማምጣት ትችላለህ ቦታውን ያምጣልኝ ስልኪ ብራን ቀቦ ነጭ ማን ሲባሳ ነጭ ቢና አወጣላለሁ ነጭ እሰ በኪዛ ቆይ ቀባቴ ፈርሃን ቆይ ጋፊ ለማ መረጃ አለ ወይ ሰለም ኖ ከነዲፈ መጋፈጡ ደርበ ወላ ቻላ ወራ ካለ ሌላ ሰው ይራል ወላ ወነ ዲፈ መጋፈጡ አየ ነገር ሲስ ፈርሃን ነው ወርድ ሰርች አርገና ዝጋ
ገሚ ባንድ ቦታ ወኪና ጀብት ያቅቃለች መረጃ ከሌለክ አስተውሰት ሁሉ ፐርሰንት ሊጅራ ወሬ እያወራን አይደለም እንጂ ወሬ ተረተረት ያሳንጅ መረጃ ቀብ ደግሞ ይቀብ መረጃ ቢስ መረጃና ካጃይበት ሊጅራ buiti sarchi godhi kanaan bakka sala kosa qabadu qotsiin bana uturoon izena uradina እንደዛ ይሻላል ያቲ አገ መረጃ ፊዱፍ ወዳሜ እና ቶኮ እሱ ልጁ ያለውን ሰምተሻል እናቴ ቅድም ቁርአን ትክክል ወይም ከሰው ጋር የሚያጣላ ከሆነ ትክክለኛ ፍቺ ማይሰጥ ከሆነ ኡላማ ነው ጨማምሮ የሚፈታው አለ አላለም አላማን አለ ሁለተኛ ደግሞ አላለም ዝም በላችሁ ቆይ ራሱ ነው አላለም እንደዛ አላለም አንዴ ቆይ ገሚ አንዴ ያዳመጥኩ እንጀና ያገፈጥመ አላልኩ ይኸው አንዴ አትጨርስ እንደዛ አላልኩማ አትጨርስ እንደዛ ብዬ አልተናገርኩም ገሚ እኔ እንደዛ ብዬ አልተናገርኩም ያልተናገርኩት ነው እየጨመርክ ያለው እኔ ያላልኩትን ነገር ያወራ ስለሆነ ላጋልጥ እዚሁ እሺ እኔ እንደዛ አላልኩም ፈርሃን በቃ እስቲ ተራ በተራ ምን ሆናችኋል ወረድና ኦፊም ቡሊ ይዘና ረጋን ገሜ ያልኩትን ነገር ግልጽ አድርግልህ አንዴ አዳምጥ እሺ ምን እንዳልኩ አልሰማህም ስለዚህ ግልጽ ላድርግልህ ድጋሚ ግልጽ ላድርግልህ በደንብ አዳምጣኝ በሆኑ ኦኬ ልድገምልህ ድጋሚ ታዳምጣለህ ኦኬ አባ ቆይ አንዴ አንተ እንደዚያ ስትል ነገር እኔ ስለሆንኩ ያወራሁት እሷ ምን እንዳለች ሰምተሃል ቅድም ሳወራ ገሜ ቅድም ሳወራ አንዴ አዳምጥ መቀነስና መጨመር አይቻልም አላለችም እሷ ችግር የለውም ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ማወራው ነው ስለ መጽሐፍ ሁለተኛ ደግሞ ቅድም ሳብራራ ገሜ ታዳም ገሜ እንደ ህፃን አትሁን ቅድም ሳብራራ አንዴ እንደ ህፃን መሆንህን ተውና አዳምጠኝ ቅድም ሳብራራ ያብራራሁትን በትክክል ሚውት አድርጋ እሺ ሚውት አድርግና አዳምጠው እኔ ቁርአን ከተጋጨ ቁርአን ግልጽ ካልሆነ ብዬ አልተናገርኩም አንደኛ ቁርአን ግልጽና የተብራራ ነው ነገር ግን ይህንን ግልጽ የሆነውን የቁርአኑን መልእክት ሰዎች ካልተስማሙበት ነው ያልኩት ቁርአን ካልተስማማ ማለትና ሰዎች ካልተስማሙ ማለት ይለያያል ለምሳሌ ፈርሃን እና ገመቺስ ካልተስማሙ ብዬ ብናገር ችግሩ ያለው ወይ ፈርሃን ጋር ነው ወይ ገመቺስ ጋር ነው እያልኩ ያለሁት እንደዛ ነው ፈርሃን እና ገመቺስ ካልተስማሙ መጠየቅ ያለባቸው ዑለሞችን ነው ብዬ የተናገርኩት እንጂ ቁርአን ካልተስማማ አላልኩም ቁርአን የሚጋጭ ነገር የለውም ቁርአንም ይናገራል እኮ ይሄ መጽሐፍ ከአላህ ሌላ ዘንድ በነበረ ለወጀዱ ፊህ اختلافا كثيرا አለ በውስጡ መለያየት ያገኙ ነበረ ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ቢጽፉት ኖሮ አለ ኦኬ ቁርአን ግልጽና የተብራራ የሚጋጭ ነገር የለውም ግን ይሄንን ቁርአን ሰዎች ሲያነቡት ሐሳባቸው ሊጋጭ ይችላል የፈርሃን ሐሳብ ከአንተ ጋር ሊጋጭ ይችላል የአንተ ሐሳብ ከፈርሃን ጋር ሊጋጭ ይችላል ችግሩ ያለው ወይ አንተ ጋር ወይ ፈርሃን ጋር ነው ኦኬ ግልጽ ነው ይሄ ስለዚህ እናንተ ካልተስማማችሁ መጠየቅ ያለባችሁ ዑለሞችን እንደሆነ ቁርአን በሱረቱል ነህል 43ኛው ላይ ፈስአሉ አህለ ዚክሪ ኢን ኩንቱም ላ ተዕለሙን ብሏል ማታውቁ ከሆነ እናንተ የእውቀት ባልተቤቶችን ጠይቁ ይላል ቁርአን ስለዚህ ቁርአኑ ግልጽ ነው ይህን ግልጽ የሆነውን ቁርአን ግን ሰዎች ላይረዱት ይችላሉ ገመቺስ ካልተረዳ ገመቺስ አሊሞች ጋር መሄድ አለበት ይላል ቁርአኑ ነው ያልኩት ስለዚህ ይህንን ያዝና በግልጽ ነው ያወራሁትን ነገር ከእንደገና ንገራት ቀጥል ቁርአኑን ያልተናገረውን አሊሞቹ ከየት አምጥቶ ነው የሚያስረዱኝ ከቁርአን ውስጥ ከቁርአን ብቻ አስረዱኝም እሺ ገመቺስ ዑለሞች ምን መሰለህ ቁርአኑ ግልጽ ነው ለምሳሌ ሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ላይ ሴቶቻችሁ ለእናንተ እርሻ ናቸው ሲል እርሻ ማለት የፈለገው ምን እንደሆነ እኔ አውቃለሁ ዑለሞች ጋር ሳልሄድ በነገራችን ላይ ዑለሞች ያስፈለጉበት ምክንያት አንዳንድ ሰዎች አሉ እንዳንተ አይነት መረዳት ማይችሉ ማለትም የተነገረው ነገር ምን እንደሆነ ማያውቁ ሰዎች አሉ ስለዚህ ለእንዳንተ አይነቱ ሰዎች ምን ለማለት እንደፈለገ ያስረዳሉ እንጂ ቁርአኑ ግልጽ ስላልሆነ በብዙም አይደለም ገብተዋል በተመሳሳይ በቃ እንደዛ ከሆነ ሌሎች ያስፈልግም ከሆነ ለምሳሌ እግዚአብሔር እግር አለ ስለው ትክክለኛ እንደኔና አንተ እግር አለው ወይስ ሂደህ ኮሜንታሪዎችን ትጠይቃለህ አዋቂዎችን ትጠይቃለህ የጻፉትን ከዚህ ውስጥ የዛሬ 2000 የጻፉትን ካለ ወይስ እግዚአብሔር እግር አለ ብለህ ትወስዳለህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለምሳሌ ያወጣላለሁ እግዚአብሔር እግር አለ ብለው ሜታፎሪክ ነው ካልክ መረጃ አምጣላለሁ ሂደህ ከየት ነው የምታመጣ እስቲ ንገረኝ በቀላሉ እንድገባ ነው
natti hime yoo akka salphaatti akkasii galuufi waaqayyo luka qaba yeroo jedhe maal jettame ማልቲ ሲታጡ ወደ መጽሐፍና ወደ አረብኛ ወይም ወደ እንግሊዘኛ ነው የምትሮጡት። አይደለም እኔ ጠየቅኩ የኔን ቆይ ካንኮ yoo siin galle fakkeenya waaqayyo luka qaba jedha macaafa keessatti waaqayyo luka qaba gaafa siin jedhu luka qaba jettamoo qabu naan jettaati. waaqayyo luka qabaa fi qura'aan noo fi naa deebiseeti akka macaafa qulqulluudhaan hubachuu jedheetaniini qoy akka macaafa qulqulluudhaan ijoo taaptaafi godhaame intinin agarsiisuu jira distriktiin agarsiisuu jira intinin taapii godha maal akka godhan beekna amantii keessan hin oskiin amma amantii keessatti qabattu kiristaana malee muslimni maal godha muslimni waasi gaafa isa dhaggeeffatee sama dubbatti irratti ragaafiti siin jedhama gamna ko muslimni ay hundumaa miti ijoolleen ariifatan ijoolleen haaran illee hin jiru akkami beektaayi gosa namaa keessa laa nama meeqa jira beektaa nama 4tu jira isaan keessa ati illee bakka jirtu hin beektaa akkanan itti amanu jechuudha yeroo saayikooloojii baradhe kanan baradhe tokko waan beeku beektaa akka waan beekne immoo beeku tokko mooti waa beekaa akka waa beeku beekaa lama miti tokko immoo waa beekaa akka beeku hin beeku inni hafe immoo yookiin hin beeku yookiin immoo akka hin beekne hin beeku innis joonjeessa duukaa joonjofta malee guyyaa tokkoyyuu waan sarara inni asraddaatu sin asradduus inni baay'ee cimaadha lama inni hin beekne akka hin beekne beeku immoo jira. Galatoomaa akkasii namni akkuma isaatti beekee yoo gaafates beekee yoo dubbates bareeda. Nagaraachin namni kamuyyuu dhufnaan akka kootti wanni as dhufee dhaabbadhu biko namni sodaati baras beekaaf barbaade na gaafata an jedhu as dhufee ni galee. Abbaan barbaade haa dhufu. Anoo barbaade paastaroon naa dhufan yoo barbaadan keessoon naa dhufan yoo barbaadan ijoolleen taraa dhuftu hunda wal maqittee asanaa gadaan isinii galee paastarii fi wanti gaaffii irratti eenyuun filadhu. Ati hin beektu marii irratti garuu nan filadha. Gaaffii irratti atumaan beektu irraa fudhachuu hin didu gaaffii. Ati immoo beekta jedhee hin baqadhullee. Yookiin immoo isa qofa irraa illee hin fudhatu. Paastariin isaa dhufu, qeesiin isaa dhufu, isinii galee waajiin isaa dhufu, ifoo isaa dhufu, abbaan barbaade haa dhufta kilaa imaanotaa dhufu. Abbaan barbaade dhufanii gaafachuu danda'u. Wanti mana badeef na gaafadhaa jedhee ni bara. Nagaraachin dha. Ayyi quunyi noo. Namni immoo dhaabatee na gaafadhaa jennaan nama sodaatu hin qabu. Seenee gastii argate abbaan barbaade yookiin mana banatee natti ergee na gaafachuu birga isaati. Waan na gaafatu na dandeessisaa fi garuu wanta raabsa osoo hin godhin na dhaggeeffachuu waan dhaggeeffatan irratti immoo yookiin ragaa naa kennu jedhee ragaa na gaafannaan eenyu funan kenna jechuudhaan si galee. Akkasii hubannaan namaa garaa garii aaruun immoo hin barbaachisu beektaa waa tokko galtu miira keessa galuun asfalligin baqa miira keessa galta taana nama tokko waa nama barsiistu namarraas waan bartu yookiin nama amansiistu. Naaru. Gaaffii qabdaa mi'aachisumarraa jammarrame. Ani xiqqoo gaaffiin qabume quraanaan takka gaafan dubbisu waatu gaaffii natti ta'a beektaa. Quraana keessatti mee amma fakkeenyaaf quraanni barreeffame kuni kallattii maanii dubbii Allaa yookaan Rabbiiti jettanii amantu miti isin? Shakkii tokko maleetti. Quraanicha eenyu kan barreesse? Kan barreesse? Jalqaba quraanni Rabbiirraati qabu garuu quraan immoo kan barreesse namatu barreesse. Karaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barreeffamaadhaa ture quraanni. Barreeffamaa ture jechuun immoo fakkeenyaaf kan inni barreeffamaa ture gaanfarratti barreeffamaadhaa ture mukarratti barreeffamaa ture dhagaarratti barreeffamaadhaa ture si galee. Wanta kanarratti bareeduma Rabbi sallallahu alaihi wasallam barreeffamaa ture quraanni. Sirriitti jechuudha. Ammoo quraanni erga barreeffame booddee ammoo erga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan barreeffame sana kitaaba tokko walii qaban. Fakkeenyaaf anamma uffanni kun eengadda miicameera jennaan uffanni kun eengadda miicameera. Kan miicame yoo walitti qabame har'a walitti qabame bakka tokko ta'e. Galee kanaafuu uffanni miicameeraa fi walitti qabame jechuun gargari. Kanaafuu quraanni azimna barbaadaa jirti
Yoko bashi nama bira buuste malee galchuuni nama bira buuste jedhaani nan galchaan rakkoon hin jiru. So maaltiin jechi barbaade Quraanii ergasiit ergana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ufani maal ture walitti qabamee jechuudha. Hayyamee azeebiin galchuu al tokko dhifama godhaati isin deebisa ishee dhifama guddaa al tokko mucaa sana waa hubachiisee yookaan immoo waan hubachiistee biraa deema tole. Tola. Dhifama naa godha akkamitti wanni cufama sana buusuudhaaf. Dastee akkamitti cufamaaf hin baatanii jiru. Makaakee tuna harkaa babbadaam naan eenyu. Kankoomo. Baree shaadaa. Lakki maqaa dhuunfaa kee. Farhaan jechuu dandeessa rakkoon hin jiru. Farhaan. Aye dhifamame ammaa yaalu azeebiini. Sarchii godhaana kee. Yazu. አካውንት ከኮንስትራክሽን ሰጠኝ አካውንቴ ላይ ይሆናል። አሁን ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን እንደ ቅድሙ ከሆነ ማውራት እንችልም። አዘብዬ መጠያየቅ መደማመጥ ካልሆነ አሁን ብዙ ሰዎች አውርጄ መጣሁ። ሰዎች እየጠየቁኝ ነው። እዛ መደማመጥና መጠያየቅ ከሆነ እቀጥላለሁ ከአንቺ ጋር። መረበሽ ከሆነ ለመረበሽ ደግሞ አያስፈልግም። እኔ ብዙ የምጠይቋለን እሱ ጋር መረበሽ። አንተ ትልቅ ሰው አይደለ? አንተ መምህር አይደለክ እንዴ? እኮ አንረባበሽ እኮ እያልኩሽ እኮ ምን አጠፋው ነው እኮ ምን ማለት ነው? መምህር ስለሆንክ አንተ ቢረብሹ ራሱ ተረጋግተክ ትመክራቸዋለህ። እንዴት አድርጌ ካልሰሙኝ እንዴት አድርጌ? አይ ይሰሙካል። መምህር ከሆንክ ይሰሙካል። ተስገባ ሱተጀዳ ናንዳጊ ፈጣምና ምስትላቸው ያዳምጠዋል። ምን ችግር አለው? ወንድሞች ካላሉ አብረን ነበርን እኮ ቅድም ጀምረን። አሁን ስንት ሰዓት? 2 ሰዓት ሊሆን ነው። 2 ሰዓት አንድ ሰው አንድ ቃሉን ካልተማረ ምንም አልተጠቀምም። አንቺ ማትጠቀምም። አንቺ እየተማርሽ እኔም እየተማርኩ አይደለም። መማማር ነው የተፈለገ። የሆነ ይቀበላል የማይሆነው ይተዋል አይደለም። ለምሳሌ የሆነ ጥያቄ ጠይቆ ይሆናል ከመጽሐፍ ቅዱስ ጠይቀው ይመልስልኛል። ከመረጃ ነው አለ መረጃ ከፍትልኛል። የእሱ መረጃ ጥቃቢ ካልሆነ አላጠገበኝም። ከላስ ወደ ሌላ ጥያቄ አልፋለሁ። ገብቶሻል? ከዛ ውጭ ግን አይ ብሎ ዝም ብሎ ሰው ሲናገር መረበሽ ምናምን ከሆነ ምንም እንትን የለውም ለማለት ፈልጌ ነው። መማር አለበት። ኡስታዝ ፈርሃን በቃ ፖይንቲ ዲዴብና ኡስታዝ ፈርሃን በቃ ፖይንቲ ዱራን ዱበታቱን ረቲ ዮ ዴብኑ ቁርአና በቃ ታባርጉ በእናታችሁ ታታበላችሁ ማነ እሺ ከና ባይዘወይ ፈርሃን ዱጋሲ እንጀዳ ani waan itti dubbattu kanallee ni beeka sillee ni hubadha yeroo akkana kammoo na arsita bakka biraa galta isa kanarraa gaafii si kaasaa gaafii lama qofa yoo sana naa deebifte anuu iyyuu si galee si waliin deemaa jechuudha. Okay, as deebina Farhaan Ustaz dhaggeeffataa jira wajjiran dubbannu jedheen. Okay, thank you. Ustaz Farhaan Quraana Nabi Muhammad tuyyu ifa godhe mo aliyyiidha isa jedhu kana irratti yoo dhaabbanne ilaalu an akka kootiitti bakka ragaa sana sii baasuudhaaf waan ati asitti walii galuu qabnu jira. Maali? Quraana kan walitti qabee barreesse Umar moo Nabi Muhammad? Masih dursewtu gara dibiti seni waan tokko kaawwanna. Innis maalinni በነገራችን ላይ ዋን tokko fakkeenya quraana keessaa siif himee hadisa keessaa siif himee komenteroota fidee yoo siif hin galu lattee ለሰው ጭንቅላት የማይዋጥ ነው ከወጣት nam tokko በምዋጥለት ቋንቋ ደግሞ ማናገር አንዳንዴ አለ። ለምሳሌ ቁርአን ያለው አንተ ኮሜናው ሲሜ ቆይስቲ አማን ከንዱ በታጅሩ ሲቆፋ የምትደገፈዱ አማ ዋይከ ዱበታጅሩ ከኑ ወይቼቱ ናጅራ እኔ ሰራ ንጽጽር ላይ ነው ተነጀቹን ንጽጽሬቹን ሞ አማንቲ ቆራይኔ ሰው የማይገባው ከሆነ እሱ በሚጠቀምበት መጽሐፍ ቅዱስ ሊሆን ይችላል፣ እሱ በሚሄድበት ሎጂክ ሊሆን ይችላል፣ በአካዳሚካል ሊሆን ይችላል። በማቆ አስረዳዋለሁ እንዲገባው ከፈለገው ወስዳል ካልፈለገው ይተዋል። ከነ አማ ዋን ረገፈታ ከስለ አልይት ወልቲ ቀበ ከና አንጀት ሱንዶ ጎንጎራሜ
Alijiin jennaan Umariif Alijii. Aliif Umartu wanti qabe Aliif Umartu jettee ragaan agarsiisni Aliif Umar wanti qabu. Okay. Isa sana waliigaluudhaaf bakka nabi waliigaluudhaaf saayhoon walitti qabani ka jetti sana azee baay'ee shaadalla. Qaddaman marrajaa maxxanna buloo na wacca. Umariif Aliyyi walii qabe Quraana jettee saragaa fidhattee dhufte ragaa sana agarsiisi si baasee nama fuulduraatti dubbisnee san booddee wadatti yaaqee taalfalle. Okay. Rakkoon qabu. Isa sana amma asirratti si baasaa yoo bira bullatee farhaan. Waan walii gallu jira la dhaggeeffadhu. Ish walii gallaayyee ragaa qofa naa kennu rakkoon hin jiru. Qoqa. Wanni walii gallu maali? Quraana Nabi Muhammad walitti qabee barreessee jira suuratul Baqara irraa ilaa suuratul Akhlaasiitti Nabi Muhammad walitti qabee barreessee jira. Ani waan dubbadhe tokkoon qabu. Awwaata kun dubbanne ati nan gaafanne ofii keetii madamdamaa kennite Aliyyi Umartu walitti qabe naan jecha ragaa fidisiin jedhe. Anaan nan gaafanne ati immoo Nabi Muhammad walitti qabe jedha.